Laku kamu ini pekaka alai dolo to piring ya lu. Pemali to asal lembe bang piring kita. Yang namanya kebodoh to malai ki mana nak kebodoh. Ini sepiring ada nak ada. Sudah berjalan dengan kita ketemu Bapak di sorga. Ya kita semua mengucapkan selamat datang. Ini masih lo betul jawab kakak dulu, lagi di piringnya dulu. Jangan menangis. Sudah demi Tuhan sudah. Kita selanasan kama perang di kita keluarga. Lama magkabulog. Katerang ni. Kopi, anak mo di atas sa kayo. Tulalan la jolay. Namalay na kaya ko manguna apataro pato mamalay na ron ventur. Nalendo lo po Christmas. Na taro kanan li umalay ke. Ya tu nama tero. Ado Ubuntu. Ayat na rampo do. Tak lagi sa lalo do may mulas. Kado bangoto. Kaya mangirugi do na pamilayo satu namalakar ko do may iyason. Nasusit ko ano na do. Protein. Tak amran nalay pupengkalo do may oto. Kado bangoto milayo satu. La mahalen dulu ada sa puskesmas satu natar urek. O sama tau pokara puresma. Iya to terek pasal dia ini palang bulian sola bunga. Jadi bentuk to bunga datang dari palang naso terek sola bunga. Sola bulian lo pokok. Tapi mana di bata bulian. Dia mau kasih piring bulan, pada tak keditandai kumon paraton na. Nah di komo pamaleong hindi yung may tumanete, tama yung umay. Hindi yung walau halaman, tulan ni tama to ambulans. Kung biar ka pala na ikaw ba eh? Kuncina. Napa kuncina ba? Bare to. Bare ni to to. Atau barangkali bagus di sini. Bare ni to to. Ito. Dek lo ba ko eh? Hindi rin tandai itu tahun na to sa piri ambulans. Sa ditandai ka. Bartu potom ya. Dari kamera foto kamu. Ito mabu kamali na ba sekolah minggu roko di kuali palang terek. Sola bulian. Udah pendek, dia pokok Video teh. Foto dia. Ada empit lan. Ambulans ada di sini tapi ano le kuncina ya. Hah? Minggu, itu rusak na duka di bawah di kanas. Iya, merah tuh. Yung bay, rem.
Barang kumita man tari. Sudah memukul-mukul hujan, bengkun, salah, ising bengkun. Iya, ini dulu. Hindi kasi. Apa na dolo to? Apa na dulu teh? Apa na dolo des? Balangay Pulian, Sola Bunga. Oh, pergi. Halo. Halo. Apa ya? Iya, bisa kata rapat dulu dokter. Sebenarnya itu dependen karena mereka. Halo, bisa rapat Sabtu dulu dokter. Iya. Rapat dulu Sabtu na Ibu Pendeta. Bueno, mo las nagikompres mo to. May komita masambayan. Lante ato mo o puang ipasaka mo tu kaleki masolanasang la unang kaitne batang rabuk la di solan la koto inan mang ka di papatantu la dinan namarampa. Tamalima kuasami o puang kini usorong itu jone mintu na lakyo lain na pasak itu kendaraan la digunakan la roda 4 roda 2 dikuan nama din luming kamelo rampo marampa la koto inan la dini unan na marampa inde batang rabuk na tontong komi umben ni paapakatana la kominto ura pumasusa na maadin diyan na marampa inde batang rabuk situru lalampak porayami patoyang itu dia na tang dianga na ya mo tu dia na balak siya kasanggangan sangadin na tontong komiung papayan ni tu pak kaboro siya pak tunduan mi lan attu pak kaburusan ambek mama silang seruga si solam marampak mo kan mas solanasang mi pasak tete kalingkan umpatu pak kaburusan nadako ke rampoy diyo to inan man kadi po patantu nadinan na marampak te batang rabu situ na nampak mayan adi pagari sa lagudan ki opuang kami tarima kan tumangando lan puang ki puang Yesu iya mo oto na katuang ki sa Jerusalem amin. Iya. Oh, angkat itu ng ambulans dia. Langsung aja. Apalagi pasar ini. Iya. Bebe, enggak lagi puskesmas. Langsung aja. Pasar. Kalau ya tadi terus yo ada anu ya guys Bereto tong alinin palang bulian pertama dulu kayo diongnya. Oh iya, soal karangan bunga. Ya teh bulian. Oke, di bawah impito, di bawah ke Mala. Lewat Liatung. Dikubur di Mala. Dekat Mala Trans. Mala
Trans. Hindi bulian tangka arke. Ito yung terkunci motor kami, merah terkunci motor kami. Lama-lama mana eh? Oh. Maaf guys, ano yun eh? Mas magang. Maaga nga dyan eh. Oke, lo pakai dia. Oh, naman. Iya, kerjasama yang baik. Kan kau terlebih dahulu kirimnya dia. Ada langsung diputar. Langsung diputar tuh sih dah. Di pelaku kok. Oh. Weh, dapat tuh siar kayak teh. Guys. Aduh, itu ayo. Ah, kita dulu di bawah. Iya, apa udah balik kita ada dulu.
Halo guys. Os bagal, pagkatirit ko to eh.
kamera na host. Tapos di belakang kamera aja host. Abu Dhabi ada.
Tingnan tayo buka. Enggak. Ito yung mukha mo. Nah, Ano, jari tayo kartu. Kartu lagi. Lama. Apa lagi? Mati mau pelan tiga tuh ya. Apa ya? Wala, saya na dia. Sa buwan na lang. Tak ada betul-betul auto yang mati pelan dah. Taruh mata aku haru ko pala ang limam ta. Oh iya, tak talukin mo. Tak abay na bisa bergerak ang limam ko daw. Pastu kali mo kan. Kan solo rek ya. Ah, Solo, pakanay. Pak solo, Pak solo. Wanita. Bapakmu tuh ada.
Gimana pas sih? Tadi terus itu. Oh, motor lah. Nah, mau foto ya kayak ini aja. Sambut kan. Bebe na parikuan. Iya, udah ayo. Tahu berapa bilang harga? Baik, 700 meter. Di pari kamu. Saya rasa robo katanya tuh ada kian. Di barat tariknya. Taruh tuh Rambang. Meskipun nagalahan nila. Kaya si para ko sa ulam piyo. Dati isang krasik. Orang na nasanti. Nasanti to. Krasik.
Halo. Halo. Mana kutu ya? Mana kutu? Ada di bawah. Ada kutu saya. Oh. Oke, sampai di Tokonan Buntu. Lihat tuh. Betul lagi. Bukan pokoknya lo, kena. Papi. Oke guys. Masih benar namanya kita. Setio Banwanta, Yogi Yeti Payung Nando, Ricky, Agusti, selamat jalan Om Sete, lalu di keenam Om. Ya ini mau Tongkonan Buntu, lihat tuh, sampai lagi. Oke, Om Chen, gimana Om Chen? Sehat? Mudah-mudahan tetap sehat. Oke, syukurlah. Oke, Bunda Deo. Oke, Mika, aduh masih ikut ya. Oke, Om Mika. Oke. Rekam sulan. Oh. Oke. Bisa laku tuh isa sama kulit teh. Om Mika barusan ketemu ini. Luar biasa. Masih tetap muda. Ompit sudah ubanan. Zaman Ompit masih muda. Ini juga teman sekolah juga ini tapi sudah ubanan dia. Ubanan kuning. Ubanan kuning. Iya. Bu Cherry, boleh celup sendiri. Ini Bulepe, Om Pito. Lepe. Iya. Ada temannya di Australia? Ada. Di Amrik. Oke, tinggal ngopi dulu. Kamu. Ya, minum kopi, minum teh, ampet. Teh atau kopi, ampet. Ngopi dulu. Datang karban nanti aku beli kopi. Datang karban nanti apa? Kopi teh itu kalau Oke, Pak Pendeta, bagaimana? Jangan lupa dukung terus. Oke, Om Brian. Oke. Ada Adakah Om Pit? Oke, mudah terus ini Pak Brian ini, mudah terus. Siap promosi nih. Waduh. Iya. Pengusung. Pokoknya kalau ada sesuatu Om Pit, Oke, ya hubungi saja. oke baik, mantap. 8124255665. Oke, baik ya. Terima kasih Om Brian. Yurinus Tangkel Langit. Ya, Tata Dias. Dias. Bangun Yusuf. Halo. Oke, halo. Halo ganti. Ito de pa de Puerto Rico. Hindi kita.
Patori ya. Iya, iya. Sakay. Pero kumikita siya. Nah, Diba ako sa Ega? Marinig ka. Bandang sa adobo. Sola. Hi. Parang ko na eh. Tegar santai. Tegar. 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 Halo. Oke, mantap. Das sudah bikin kabel dapat. Mantap tuh mereka. Oke, Arnold. Oke, Sangala TV. Kita masuk lagi Sangala TV. Oke, baik. Viral lagi kita Sangala TV. Luna, dadah dulu sama Sangala TV. Halo Sangala TV. Dadi dulu eh, bentar eh. Ako dadi dulu. Ada dulu. Sangala TV. Oke, ada Kopjen Purnawirawan. Purnawirawan. Kopjen Purnawirawan Gala. Ini orang Kalimantan Sangatta. Oke, Sangatta. Oke, baik ya. Dadah. Itu yang lihat makan kue. Dadah. Kue om trik. Oke, weh, takut sahun tuh ya marah. Weh, ya ada patori. Kue lek jelita. Bukan ulurai ko. Ada jelita. Nah kan lala kembang ali, memang kembang lah. Nalalik kembang. Oke, sudah pa tadem sa ito. Tayo mo na sa ili. Wih, kayak din deh. Tahu to ombang. Kalau taruh piringnya mah ya. Oh, iyalah. Iya, dia kasih dia. Nala magi mangkasa dari piring ini wih deh. Peti romero satu bah. Tak amkutan deh ya. Weh, duit. Aduh. Kilala yung mga pagkimtaran na kila ito. Kamu tuh ilmu mangkasa deh. Ito na malirin din din. Ya dah rendu masa luar ni, kamu tuh. Ito sa lubarani na alam tao. Tanah mereka kila isan peran. Ya dah rendu mah. Oh, ipan nolar ko palopo. Iya. Yang puta. Iya, ya tu isang solat to. Wow, to. Warung Baljes. Bagus. Oh. Iya. Iya. Oke, suster. Iya. Halo suster. Oke. Suster cantik dari Sanggala. Puskesmas Kondoran. Oke. Oke, Tri. Weh. Suster. Nah, masih sudah butuh kah? Butuh pendamping. Ini Owen nih. Ini Owen nih. Oke, salam sama Kopral Gala. Oke, Aksander Amin. Wah, ada yang pungut ini. Yang budi mandok lah.
Oke. Oh, Paris. Pakai pangkat itu bila datang. Aduh, Boleh. Dori pito. Oke, Mauti. Muda terus ya mau tidak. Kaya lihat dia pito ya. Menguratar ya, apa resep itu Mauti? Apa resep itu ada menguratar Mauti? Resep nah. Itu tawa-tawa bang. Oh. Ada ya. Ya baca. Iya. Tete big family lah kan. Iya. Dari kaku tuh yung. Dari kaku tuh saya. Sama itu lihat. Mamairam sola nasa nga. Nakalo behan na puwang na adiki si tamulan teinan. Kumamaira ka na yate may tumatonto sinuta batang rabok mura apaka mamaliran ta tontong kami papayan. Kumuhain nga todome te tongkonan te toyemboko. Siya buda to nilai-nilai positif tu mi papayan ulan do ite atto ni maadin parampolan te inan lan te atto totemo. Takur semangat patunan na puang na sitaruan na kuma lamale dianta ala kotoinan tumang kami popatan tu kamu keluarga tu marapu may komita tontong mangandolangan puang ta sembayang o puang siya ka penombanki daw suruga tontong bangkan ni rampo mentirek emat ikaleni tontong bangkan ni umpudi siya umpakalaadi ikomi dalam na yatu dia na panganta ami siap akaboro ami tontong abang ami papayan lako kami moira kana si sonda situ kami agan orampoikan moira ka kiting ngai tami agan ka masusan moira ka kika paadeng apabila na tontong abang ami papayan tu dia na patundan mi siap akaboro ami lako kami ya moto kita tontong bang kumpuri siap pakala dito mempayan opuang lako tami keluar ka siap pembangami kumamang kana angkara na posara tami para apa kaburusan bulan ini kami nemban siya yang rupa-rupa tu pura mana posar temi tommi sama itu manete ana anta inde batang rabu na tomatuang ki batu siduki na rampo tamate inan indete tamate tongkonan nani umpapayan ni temi tom arapu kumua inang matoto o tuyo na kasyumpuran na solanasang ni tumintu taumi lamay te tongkonan muira kana diko kumua batang rabu kumura inde tomatuang kisiluki apa yate may taw mitontong na papayan tudio na kasi pakaborosan na siya kamamaliran na ulen di ite atu yate naniduka umpes aben ni lako te tongkonan kumua inang anak kamali opo nga tudio na tongkonan na siya susidu ka to kumua nani umpapayan ni kumua na angga batu na hormati te may leluhur na te may keluarga ya mo to mitontong bang opo umpasak kisolanasang den no pana ulen ite simbol karampon nate kamatuang kilantiinan sisola te may keluarga kuma latong tong-tongan membuah lan katuan setar una kuma inang latontong mipasakke na tontong matoto tudio na para puan latontong matoto tudio na kasya lamasiang siya si pakaborosan lan atto laki patunala lamale di patar opuang indi batang rabu lamale nabala pupatani lakotuinan tumangka na pupatan tu te keluarga tontong kisor mati kaleni umupuang unanta inarampo tamat inan kumaduka la unanta ilang kalikan seteruna ngarap pemelo opuang siamang kamelo dah kumaidinan nama melo teni batang rabuk sangan mitong tong di puli sedu pakalai sia susidu katoke sule kadira kompataru temi kalingkan ki lakot inan ki pantal sinisaki inang tontong mangkan misongan kali opuang sia kapanuban kilang surga tontong kung yung pamatotoy kung pamatani kay mintu keluarga kami solanasam imatoto pataro teni katuang mintu na te kisor mati kaleni umpote kansangan na pung Yesu ia mo puang siya pelabaki otoon na kasalamaran kikirampo mati kaleni amin. Oke, kita akan lanjut ke kuburan. Kembali di mana kubur tenda? Di Talang Sura. Talang Sura. Iya, Talang Sura. Oh, Talang Di Pasiba tomatua siya adinna, Iya. siya nenek. Talang Sura le. Sebenarnya kita ada Esrayong. Iya. Kamu tahu? Iya. Oh. Oke.
Oke, lautar Ki. Oke, host. Ya ini host magang ini, host pengen tidur. Yo mete mata akali mete masuk jam 5 kan toy. Oh namanya marketnya teh aku dulu. Padon do hirap putih sariu. Si pilon. Ada ki. Jadi kita alamu motor aku tuh ya. Kita menjual Roni ya. Ada. Awas. Betul kan turun. Hai. Mana tak ada bulan nih. Duh. Apa dari selam saya. Aduh, ini sampai tutup dulu sebentar guys. Macet guys. Iya. Awas. Tuhan tolong. Oke, oi. Oke, baik. Kita pass over. Gibok hotel. Ito yung siya mangiru Ito yung ngo. Salah Koyudi. Ito yung belum na. Ate. Yo. Koyu.
Tablang sura. Sio ya Ornel Esrayo. Mana kuat tuh? Sangat pegang. Lauran. Tandunya. Aku bantu ikut ke aku tahu. Aku bantu ikut ke aku sampai. Nama Susi atau dulu bukan dong. Sabar aku bebas.
Bulan, awas bulan. Ya taruh ko na lay. Weh, buka kamu kau kali siapa buku-buku kaku Rezeki nomplok tok. THR belum cair kan? Iya. Tolong tuh kata siku jaleng ya. Kalau mulai ambil nang kaya nak kuni sonday. Iya. Heng mo to apes to. Angkat. Ya, mangga. Bula. Ini bula. Awas. Tapi pinero. Hindi ko sisipit. Nak ba ni? Maturong ang bit. Lamin sing ka dito. Nala. Ber. Lauran. Oke, Dedi. Di atas sini, di atas sini. Oke, dan rastos malam dulu nah. Ay, susi lah.
Oh, yun eh. Alhamdulillah. Ano mangka mo doon? Mangka mo doon. Oh, di sini masukkan di sini di. Jong mo yan. Oh iya. Ukuran Kumang kamu yung selalu. sementara. Oh iya. Iya iya. Iya siapa amaran teh siatin deh. Nanti ko. Nanti mo yung kulalo siya baoy. Ah baik. Memang kami ini na. Anak tak amaran. Mang kami. Tayo terus sembayang. Mang kami. Akan nih. Kulay pura. Dah kau pandai balik jong. Dagiri mo. Dagiri mo. Yo yo. Jojo mo ni ni. Jojo mo deh. Ursi dari bro. Alay. Ah, mbak kau dah lalai ni patut diri kan dia. Ini alay. Masih miring. Ditingi misa mi kondora mi misa. Oke. Aku semua nelayan. Misa bisa ro kami mak komando pak. Iya yang nanti bisa. Angka dolalangan. Pertama itu kayu na yung. Keburu hujan. Masuk na yung ke pertama itu anu kayu pakai masuk yung. Sempit, tutupnya sempit. Mungkin harus lepaskan tutup peti dulu. Melemat di samping dulu. Keseng. Kamar kami. Bisa kami komando pak. Karena dia pentasir komando saya tak tahu apa tadi. Saya berkata, ano nina? Malam. Di ba berkasulit ako? Yo, muluni. Wah, malam betul bikan. Oke, Ampit. Liput sampai akhir. Halo. May wala mo kami ripakin taray sidi yung mail. Anak itu. Itu udah siari dito. Kanya kapal tukang. Si Ipi itu tutuk na. Si pituto na. Kaya ada saya diukur-ukur ni ale.
Bisa sayo mante. Oke, wah, siapa itu? Siapa itu mati ini? Pak Menteri. Pak Menteri legend di Sangala. Ini Om Mika Mikael. Salam sama Saropi. Aku Ririn dari Parepare ya. Oke, Saropi nanti aku sampaikan. Oke, bagaimana Paljas? Tidak naik. Toraja kah? Toraja bukan? Iya di Toraja, di Toraja. Toraja Sangala. Yang dikubur ini salah seorang menteri, Mantari Sete. Mengantar Pak Seth di tempat yang terakhir. Jadi menurut solusi untuk ditarai le. Ditarai itu tadi apa pati? Dan panas peralatan dia le. Serta yo le. Itu sini Mbak Tunggu ini. Kita nanya yang kakek tuh. Ngambil lagi tipis aja. Iran na mate. Saya mau. Dua minggu kaya. Coba saya tahu. Bentar ya. 2 minggu. Bapak itu anu Oke, pas. Sini Pak. Bisa. Sudah. Sekarang kemarin itu tuh 2 minggu. Hari Minggu ya sudah 2 minggu. Mentari Kabupaten Mentagap. Ayo. Mentari Kecamatan Sangala. Daerah mana ini saudara? Di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di peti jenazah sempit di liang papas sedikit. Papas sedikit.
Amin. Ya. Sudah mau hujan. Jadi harus berburu ini sebelum hujan. Lagi gerimis. Ini coba muat 4 peti di bawah ini. Kan ini untuk sementara dulu. Sebelum dibuatkan petani. Sementara ini bertugas sama Sunda di puskesmas. Ya, spesialis Sunda. Ako, pasang merah itu duduk na ito. Oh, may ko tarik tanong sa kakanti dia atau ano na. Meron na. Basa pala doon. Yung pendi lagi ni kalami mo ko. Tak apa. Tak lagi na. Nanti pak na yo. Nang kau di paku nang kana mo. Ambil aku ambil kala. Palay mo ko bilang pang di paku tu manda mo. Pandanasa mo. Ini utang tira kauran. Oh, cepat keluar. Oke, Nordin di mana? Di Sangala, Tanah Toraja. Wala to kasi mi campun tolo sampai kana si di dolo. Di pala ko dolo mani para kote. Iya. Di Toraja itu sudah banyak caranya memakamkan jenazah. Ada yang ditimbung-timbungi, ada yang juga dibikinkan rumah seperti ini. Dan tinggal sedikit yang dimasukkan ke dalam tanah. Ya, mungkin masih ada beberapa yang dimasukkan ke dalam tanah, tapi sudah sangat jarang. Dan yang dimasukkan dalam tebing tinggi itu mungkin mereka yang masih sangat peduli dengan leluhurnya, masih sangat peduli dengan ya, karena itu pemakaman yang sangat tradisional. Dimasukkan ke dalam ember. Masih banyak juga, khususnya di daerah Depok. Ada juga kalau bangsawan itu, bangsawan dimasukkan ke dalam tebing. Oke, lo ramo. Oke lah, lo ramo ya guys. Sudah mau hujan. Jadi karena Nek Mantari ini sangat pandai bergaul dalam masyarakat, sehingga banyak sekali kawan-kawan, keluarga, sahabat-sahabat datang menguburkan. Tahu ya, betul. Lamun. Ya. Oke, teman-temannya. Sudah mau hujan deras ini. Sudah hujan deras. Semoga proses penguburannya berjalan dengan baik dan kita sudah diburu oleh hujan yang sudah mulai turun. Ya. Jadi terima kasih keluarga yang belum sempat datang, tidak sempat datang menguburkan Pak Mantari. Semoga kita semua diberikan kesehatan, ketabahan dalam menjalani hidup ini. Oke, dari
Dari kuburan. Dari Mala. Ompit me. Oke guys ya. Dari Mala pekuburan di sini Ompit melaporkan secara langsung pada ketinggian 4 pohon bambu. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke, selamat sore, selamat beristirahat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama. Oke. Mantap. Oke, baik ya, salama.